Inkantolo-ke ibanqabelile-ke ibheyili eThekwini-ke labo abasolwa ngokubulala-ke umculi-ke uKenan Forbes okwaziwa-ke ngegama-ke lakhe-ke u-AKA nomngani wakhe-ke uDebelo Tips Motsoane. Laba-ke basolwa-ke ongumnumzane-ke uLindokuhle Mkhwanazi oneminyaka engama-30, uLindani Ndimande ona-35, uSiyanda Myeza ona-21, kube-ke uMzwethemba Gwabeni ona-36, kanye-ke noLindokuhle Ndimande ona-28. Laba-ke bebevele-ke enkantolo ukuzwa-ke umphumela-ke ngesicelo sabo sebheyili. Imantshi-ke uVincent Hlatshwayo uthe kunobufakazi-ke obuqanda ikhanda-ke ngalaba basolwa, kanti-ke umsolwa wesithathu uMyeza wadlala-ke indima-ke ebalulekile-ke ukuqinisekisa ukusocongwa kwalowo mculi-ke owaveza-ke ukuthi-ke nguye owahlela-ke ukuthi-ke kahle kahle-ke kutholakale-ke izibhamu kanye nezimoto ezasetshenziswa. Webafowethu, ngithi ngiyocela ukuthi-ke ngizophawula kuwenu-ke mayelana nalo lolu daba kuyona i-comment section. Ungakhohlwa-ke ukuphinde-ke u-like kuyona-ke ilentuzane-ke i-like button noku-subscribe-a-ke kuyona-ke i-channel. Danko.